대한민국은 시국 심으시는 강도 시국 걸어본다. 안전한 역사, 막아내고 박수가 불리고 막아야. 아니 너가 어떻게 이 약속 사업, 너 어떻게 만들 수가 있나? Historic Boro Kokborok film collaboration khlaimami bisingte Kokborok dub khlaioi KHANGKRAI movie katal trailer launch khlaijaka tini December tani 5 salmari fasala sharikni dam tham tamitoma jarabo Northeast India Film and Distribution Company NEIFDC announce khlairikha KHANGKRAI movie kata o movie Boro kokthai bai shnamja aboni tini Kokborok dub khlaijaka te trailer launch khlairijaka Boro te Kokborok film collaboration khlaimungni bisingtei tei o KHANGKRAI movie katalni director ni mong Swrangchati producer ungkha Dilip Kumar Boro tini fasalo kabangma Kokborok voice artist roknoti Kokborok dub khlaioi trailer launch khlaijaka Kokborok artist rokni bisingo tongo Da Shankar Rami Murasing Manoj Deborma Aditya Deborma Roma Deborma Kalung Smaiti Riang Kaushik Murasing Bina Deborma Shanta Deborma Birchandra Deborma tei kubuni juda-juda Kokborok artist robo tongbayo. Pleno ke hambai chini ko modoro jono chini o kata project ko cover khane bai dro khaya bole bole ke hambai pilani shinung ang rona ani mungke adal deborma ang o project ni director ang no project ni khai dobo tai tini phaija chini optimal of sam khainai prasa chini bukuk rumi morasing tai boni logiwo France mighty area tai dara santa tai chini creative side marketing head dunga jawati puilano ang kisa o project pamo amnoti ang saikna lusu mo kaset film ngimano mo Kokborok ni puila commercially dub khaijak release khaijak nai puila Kokborok film ngimano Kokborok bai film ngimano originally mo film kaisa Boro film a film ni bung ngake KHANGKRAI originally a film ni bung KHANGKRAI but chi ko bai chungbono KHANGKRAI ani release ni maso lagya more film obviously Michael Zag kaisa Boro no Michael na bagai NEIFDC ni Northeast India Film and Distribution Company Northeast India Film and Distribution Company ni samta na be Boro Northeast o je film solubo je film release no snamjabo bono all over Northeast wide pirnani tutlangai dab khlai bono pirnani obopeni motive mini vision and mo company start khajaka ang tayari by somewhere chung mono all nahar mutegi chung mono chengmani obviously chini o project tabu dono je common way mani KHANGKRAI mo mani first project ang tero sarabu sungko originally mo film snamjaka Swrangchati bai kaisa Boro director bono asamo action director bino sinjo bo mane borolena to bo as a director normal director here samung khayo but Assamese industry ho Assamese film industry bono bini action direction bai bono bisi hire khayo bo nazo tai often the produce khane bo actually bini babu Dilip Kumar Boro khorone mili bo kaisa film project kaham idea kaham bo execute khaitu kha originally mo film Boroleni mo release ni bai kya and Boroleni audience ni ho je onek kaham perception bor manja chung of the khane idea 5 minute ta kaisa reason okay
not was a mana, Tribravo, specifically Kokborok, film rock as such Samsataya. Rarely Sundu Bosoro, Kaisha, about kind film rock, rarely Samzo. Hypola is a Masomali since Flimo obviously reached them. Flimo had a Masabayo, Aramabui, Return Panamaya, Onek, Tensionabe with films Nanya, and the once of that. Hypola is a town climate of an alternative because obviously film flop borrow almost in seven. The same cannot film releasing that borrow KHANGKRAI. Cannot fact that Remanaza, but General Tribravo. Kokborok simia 10 ni film roko sorry thaya mane film industry ne mungsak kari ko jawo but as I was ta kaisa no chini neighboring state Mizoram borok sung hayo borok samthaga chisa ko film kom snam lai borok but borok as industry onek takpono onek prominent amaga dubbing industry borok Hollywood ni kebang films ro animated film wrong to blockbuster film wrong to bro I'm not that clear bro go back tai bro audience ko ama nahi tata bro obviously film to sanamya mane kengma ke bro films namya to akono bro that clear apa father hani content bro consume khe ekalo masmo chini bagi taw kono ko industry bagi dubbing mani film on dub release like the concept because जों अमक खायथानि जों साइमान का जों अमक बुला खायथां so of माने त्रिपुरा फर्स्ट टाइम बगै गोबांमा बरफ बुजियां मानो बरफ अमक तामो खायथां because खायसखौनो सिनजामा खांगरेयाव फिल्म अफ फिल्मनि जों ट्रेलर रिलीज खायने आंबो जों बरि खाबा ट्रेलर रिलीज खायथानि खायसखौनो सिनजामा खांगरे हाइन बगै बो बयनि मानो साबनि फिल्म और sorry ग्राम पर हरिमन हाइन बगै जों दाब खायथां मानो जों दाब बावतिया obviously जों नाय जों प्रोफेशनल नम्बर दाब खायने हने आंबो जों त्रिपुरानि well known voices well known actors जों of film मोसं तुबुखा जाते बरफनि खना माबाय of film KHANGKRAI जों and अबनो कायो चिनि गोबां भिजन दङ जों of film नो जों तामस फोरनांगौ सम तामस सानांगौ सम पुइला हाके अबो obviously first commercially done नाय Kokborok film जों तसे मुसुंगारो film dubbing quality first time फोरनांगौ but quality dubbing improvisation आपन जों मेंटेन खालामनो ट्राइ खालामो second हाके फाइनल फ्यूचर रो ताबो दिनि जों बरन film तो खा ताबो जों दिनि बरन film तो खामना तामा बचन कासा ब्रिज सेसन जाखा दिनि बरन film और फाइका हेपनो जों खानाचिनि film बंगला तलांगमन आं कासा ने साक्सन अकवर्ड जासाव लामा सहर नितेके पाराजरफन थांतो एबा पारानितेके सहर जरफन थांतो पुया लामा सामजरा नाम एकेसे बरो हिमाने लामो and when obviously चिनरो अनेक कॉन्फ्लिक्ट्स नामतो तेसे क्वालिटी फिल्म जों अनेक लेखाय थांतो ताबो जरफन ब्रो नारो क्वालिटी दङ तबो मा फिल्म बसना आमन बलेक्सन ओ प्ले रुखा जाते नेक्स्ट नि बंगला थांनांतो चिनो तेसे ऑडियन्स बांतो सेकेंड हाके जों कासे इकोनॉमिक्स साननो समानि फिल्म मेकर्स समते ताबो चिनरो फिल्म तो सामजायखा ताबो फारो चिनि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री फिल्म इंडस्ट्री हंदा कना एक्टर एक्ट्रेस रक चिनि दाबो म्यूजिक वीडियो छुटे most of them were actor actress हंदा का because bro कासे म्यूजिक वीडियो फीचर but actor actress हंदा ना बले बॉलीवुड हंदी हॉलीवुड हंदी न कासा फिल्म फीचर तो मांगनाय हागे सदिनि न कासा साक्सना एक्टर एक्ट्रेस ने न सिनमुरि माने आम नतुना मसमना जाव पुइलासन ताबे बचे बोलते है फ्री बचे मन सेकेंड हागे मो जे इनिशिएटिव ना ना माने आं हाय मा सिक्ला बाय ना ना हम कासे youth driven initiative आं तो ताफन आनि mid 20 सन को एपनो आमन सो जों ताबो क्राइटे हाके बुइकेव बुजु ताबो क्राइटे हाके बुइ बोलते फानमानाय क्राइने नि जों प्रोजेक्टनो स्टार्ट करेगा ताकासे हाके तांगे बोरो फिल्म चूज करेगा नोटिस करते मा कल्चर तो बोरो मिजो
Meitei, Kuki, Garo, Khasi, Arunachal, Amsapur Goma tribe tong, Nagaru, Assamese tong, Tangi Boro. Tangi Boro ngake Boro bachi ni bunise bisi. Notice ni alka tribe ong bisi, alka community ong se bisi, chini bai bong ni pop boskolayo, bukhang boskolayo. This culturally chumone connected. Sung tabak kono Boro bai onek tam sanai Boro bai relate kai bonusun. Bone Boro bai chini Boro ni pop bilma babe sekengma jagade Boro bai relate kai bonu. Sung bong na chini Boro bai masuk bone chen Boro na kakuila. Tahu Boro bai kengma film tamo. Bong obos Boro bai kengma film lesna. Tani KHANGKRAI na kasin. Tani KHANGKRAI na kan. Amna reason okay bini bung Boro KHANGKRAI. Since Tripura KHANGKRAI bini alada mungkanggo. So bosor saya pernah hepono. Orang film kasar important kasar message. Since our film itu kena plot point kena twist atau nunai, apa film ni main theme lagi, kena ke progress enthari wo. Lama tak pas sudah di, mana pun obstacle kita tamdi. Basically, ini nature, ini human behavior, KHANGKRAI ni tak tamdi. Theme tu ang bo film kena pro. Amone impress tapi ni bumung tapi ni theme bai. Han bai masuk ko. Chinoro chin culture chin Tripura since KHANGKRAI ni kaisa onek kaisa stigma tamo chin Tripura maybe jeng omro KHANGKRAI mana nor to bebo. Bai man bai sawan tangi dab khlai tangi remake pan khai. But remake khai siam kujon khai mo. Nor bai polisi nawi khlai la. Han bai safe side janaka. Let's start with dubbing first. Dubbing industry wo Kebama taman sanai benefits tong, bahin kerja nene. South industry wo, South atau charta state tong. Telangana, Andhra, Opa, 5 state tong. Telangana, Andhra, Tamil Nadu, Kerala, dan Karnataka. Boro 5 no kaisa ecosystem sampai. Boro 5 state pun charta bahasa tong. Telugu, Tamil, Malayalam, Kannada. Tahu Tamil films sampai kayak obviously our film Kannada, Telugu, Malayalam itu pun tak pernah tahu. Borok artinya selama siapa ni industri. Jadi tahu Telugu borok sini Telugu film nanti ada. Tamil orang nasional itu sama Tamil berdak saja. Borok waktu itu tahu Telugu films nama Telugu thani phone na kan Tamil ada kita naya. Pada Telugu film nama Tamil berdak kayak Tamil audience bo baik tahu. Tahu notice waktu hari semua kasih family hari, jembo dari orang tangga semua dua tahun notice paksa ni. But Tripura Hanjaba notice apa ya ke? Cina jangan yang vision ke jen fragmented yang thang atau divided yang thang. Amte hai kau mah instances thang. Tapi kalau film kasih nama semua lima orang ni semua masuk lagi ya. Anu Cina film company ni pun notice now customer rohi jen sama kita. Tahu tan online, jeng initiative itu online jeng just Tripura sini jeng first ya, jeng notice wider jeng no first, because tahu at present, क्या वो आसाम नहीं फादर हो, commercially, क्या वो आसामीज फिल्म नया, थिएटर हो रिलीज किया है, जिसका पना रिलीज किया था, आउटसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया, YouTube है क्या YouTube तीन नया मन, अब तो सुन बात पे फिल्म बनाई, but क्या वो आसामीज और फिल्म नया, मिज़ो और आसामीज और फिल्म नया, जुम्मो आसामीज और फिल्म नया, खासी और फिल्म क्या वो मणिपुरी नया, नागारो क्या वो त्रिपुरा फिल्म नया, ओम हाई सिचुएशन तब उसने नोटिस हो, ओमली ब्रेक पॉइंट सामना करने के सो NEIFDC में जब इनिशिएटिव तो वो कर रहे हैं, जाते सिनेमैटिक पर उनको तो फिल्म कल्चर एक्सचेंज करने को फिल्म इंस्टीट्यूट चीना जे बॉन्डिंग ने सुनते वो करा था मतलब जे साउथ इंडिया वो ऐसा मॉडल तो मने आमोसला रेप्लिकेट किया था जब obviously like कताल start करने ने चीन से काम क्या करें जब क्या ना नाशी गई ओमो खाना yang जन लामा साइमी अपन मारन तब शो लामा अपन कोरे मारन अपन ओमो ना कैसा startup तब starting नी कैसा journey में मानो जैसे कताल माने सेरेमनी संते improve होना है so kok kasu no santai है but आमो फिल्म ले बाकी तेज़ खाना मुझे ओ फिल्म
Kebama borok je sama khainai bom bom ang kaisa kaisa ang khoi sanam jung pu da ka jung kebama type of mana kebama genre ni borok no bo singer to theater actor to content creator short film creator man je acting o sam khai jong je sinja personality jung bom no to no o project to ani nai for example chi dasongor borok khorna ja bo kaisa personality hermano bo short films nama bin bai kaisa bo musnam ka tai chini bairumi very prominent well known singer chini Manoj Devarma very tam sanai chini one of the legendary actors Kokborok hermano tai Aditya song bairuma song tai chini ko manai fons mighty Tripura idol season 2 ni winner so bono bo keta theater try ke tai kumam theater actors demon dara वो थिएटर होते फायो बट कमा फिल्म खजल तंगो की प्रसंग में मेजर कोबरो फिल्म हो दारा तरीके से आते हैं सो हम लोग गाड़ी को वॉशिंग मुराशिंग बाय गोफेंग सॉन्ग बाय बीना बिचंद्र सॉन्ग they theater actors हो and so ang de ani na ni dolo mono ko tu ka और डेब्यू कर रही है सो अब चिनी विजुअल कैमरा तो नाइन चे चन ताबुक स्टार्ट के बोरो बाइटी बसन मुशिनो जों गाइसा बोरो बाइटी बसन मुशिनो ब्रिज नामा को तिनी जों बन फिल्म तो खाना चिनी फिल्म जों बन लामा को जरे चिनी ऑडियंस तो ना जा चिनो मैसेज फाइने जा द ऑफ फिल्म आंखा मानसो को से यूनिवर्सल स्टोरी माने बोरो ने स्पेसिफिक स्टोरी आ वो bodo borok sini mono relate ke manai ani our story universal story ani kai bosh uta ba to mono relate ke manai ni ani because chini society lo bomte je lugu kem nege sa karna mu sona na ya tola khilai na yo but as ko film of theme saja jam de tang la di khangrai be anything just don't be this one is the dog KHANGKRAI ele KHANGKRAI dong de ta age asumani ko ke sumu to ma dai ko jini actors no ke bo sanamu sanamu sungai ma buku release khanya ite bahai ke nong lokong thari sobe okay jung mono once le premiere khanya ni 19 December 3 ni zorabo 3 ni season 12 ko sumono premiere khanya once ka town hall releasing to hama because bayram hai film tinin simi release hama pura sapta release apta ke sorry मैं नंबर जन specific date choose कर लेगा ऐसे ऐसे जागा निकल so 19 obviously premiere है town hall so once को कानी show ना में तब एक निश्मी कैसा show ते चाहता निश्मी कैसा show जो सुनार वाले तब पाए since 19 पूरे 2021 and और 3 की जोड़ा पे था वो 3 की जोड़ा था कोई के वो फाइव नाइफ में रात निकाले so 19 by 20 by 21 का चंद गैप बार था ते है पर ना चंदे वैसे 22 नि सिमी जेप्रो 3 नि 22 तो 3 क्लाइव after 3 सारे को 22 नि सारे को नि सिमी चंद ते ऐसे शो रहा है आपके कुमलों by विश्राम बंजो कानिजा हो चंद मैंने हंस तोंटा हम बाइक 22 ते तब से फंक्शन कुमलों हो अपना विश्राम बंते सिमी तला के चंद की लाव था चले जाते हैं 22 का हमें ब्रके 24 25 अब क्रिसमस कलायो so क्रिसमस हो बोई ओके हो जो हमारा फाइनल बोले so क्रिसमस को से गेम दा खाता छा हम तब से 26 नि सिमी जों कमा जगह जगह माननाय हजमारा फंगा सिनी एंड इवन मोनो आमासा साउरो बिचोदो हो जगह तंगो खोआयो तंगो तुलासिदो बाइजन बाइजन जगह वसन 26 नि सिमी regularly phone change nahi and some new year jawate following na bate wo sana ni chum amake plan maso lagya obviously chum tini YouTube channel logo chum je jaw channel launch kariwa chini social media hina logo date specifically result online aisa post atake or date or jaw phone na ni sadana te show ni detail wo potential ko jo change ticket prices bisar हम लोग सारा phone and ticket prices chum maso lagya since
normally film release and Kokborok 100 rupees ticket price narrow, but the VIP number VIP seat but VIP seat extra charges now. So no one so comes about take a cam. It's a fox upon the home cable. It's a 99 rupees. I think I can see ticket price in down. And then this one normal ticket prices 919. But VIP if VIP ticket will offer kind obviously our prices will range kind 400 to about 399 just not ham VIP prices, but normal ticket prices 99 as asan kamu. No, the date ni update na ni bagai. Je page jo dan le update di bung ka saya man na o. Jung wan summan ni chini kungma influencer tong ba chini wa kaso sumpon ni chutu bari nai te chini official page tong NEIF Salo bicara. Ke abro busi video bahasa dialog chini barano pami kolom na abro jung access khailan thante ne sekisa anu jese but meaning ke seblo sana never je explain khailan never de dialog ni meaning ke seblo ama ke khailan The Kokborok ni Kokborok sebagai ini pun ekjon borok ni pun lihat baca. Ang baik binas lah lagi kok obviously credit tu pun bermain no, jadi only ada sem. Baik binas baik ang silakan dialog. Jadi cina ni cini cerita ni Kokborok baik itu ni. Because one Kokborok bas kenapa asal ni influence saja. Chúng tôi không may ăn cái chứng cứ mất trái thì cái chuyện authentic Kokborok nào nào này. But since film của tôi luôn bởi Kok sáng nó sớm mà from này, chúng tôi lại detail long may ăn chúng balance nào này cái ta, jadi chúng asal boy ni Kokborok nó bảo boy jadi normal boy bởi Kok sáng, jadi ông rất flavor trái cái gì, jadi professional anh mang sang, since tapi culture jadi brown ni ketahuan. Itu professional yang masak, saya juga professionally job kalian bono. Tapi orang sound engineer ni sama kerja ni ke, halo Tony sir, wow, okay, ajar mani, kalau saya employee no, and angkat kerja sana semua ajar mah bonek coba kan, sini ajar mah institution, baru sini, kuno jangan timbul umum kerja no, baru Sono, zaman sak supaya kamu apa yang kamu boleh berikan tidak yang supaya kamu boleh berikan. Music 100% no orang senang mani. Nah, apa yang senang kan? Music ko bisa liberty kan, because ekor gan bersama berkan. Sini menai songs nanti no. Jom orang ni born ni hekan no, itu similar hekan sah, music senang, terbaik aja. Because but Orang tak kisah gan tunggu, KHANGKRAI nó mới sama di pom này, KHANGKRAI ni kan gan tunggu. Bahkan total itu tak ada senang music. Amo ke perform saja na, wara kisah band tunggu, kisah rock band tunggu, baru perform kerja lagi kan. Jom asal tunggu je film premiere segan, apa release kan macam apa sana ini. YouTube logo kono, social media page logo kono, but on premiere day baru perform kerja kan no. Jadi kan. 19 तारीख को जे हम पूजा प्रोग्राम है आपको ओ जे मेन जे ओरिजिनल सामने रो जो के फड़ी जा ना गैस तो फड़ी जों tak kisah masuk ro jenis of premiere day जों just film scene full ya जों kisah cultural program bukan bogo में cerita lebih ko because director bukan scene director actually jenis ada sindan dono Swrangchati bukan tapi जों try ko to orang je act kan because from schedule bill mana जों try ko to macam जरा main role kayak no actually main role kita kero dono mana orang ni cikon ke hero ini ya ba villain suruh krio but je screen line bisi keban lo जों bonus sini mana bonus character mana bui hamzah yang masuk mungkin bonus tu nak tu mana nampak tongkat kan tapi lo karya pun जों kasih cultural program premier di salah aja ko bodoh ni kita misal sab ko sama tapi ni sab sama tapi orang celebrity semua tu mana saya tahu tu nanti tapi orang ni media ni CM apa sih buat kayak mana nama tongkat if bini jauh tongkat apa kan kayak mana tak kasih letak mereka just ini bagus sini ya di edisi by media orang kalau buat kayak mana nanti
जाहारक दा because जों गोमा जागा सिंग्रा दिस दं borok pila kaya kono titi di rok pila kaya kono जों pan chin fuji kono borok thang to ni जों ama asai pangda जों step na to because tabuk to kaisa notice is a oneness in this gap kaisa जों thang jaga tora naman kaisa tawo ni team no dei pana borok sam kaya जों bai gudala chengma amsang saimia ko because approach kaisa ko ba approach जों kha kaya borok chino initiative suno logo ni to ni film duration besar kayak besar nak kalau kau kayak dah kayak film duration है फिक्शन लोगों 2.5 hours 2 hour 36 minutes है काउंटा so interval जरा 1 hour first half interval जरा 1 hour 15 to 16 minutes है second half after interval आपको 80 minutes है जाता so film bagi saya orang klien paling besar nak kalau जों तो obviously mass कैसे करें ना सब करें tapi mau time terus character ke bawah कैसे character satu pakai yang mana bahasa bahasa satu kan pakai kan because tapi kerja वो expression हो मिले ना just plain deh तो dia script sudah sih saya tengah punya bini anger bini kampani bini mani suruh replicate kan try kayak obviously mau bahas kalau memang lah because just try kayak only face expression kan bini tu mereka sensasi authentic itu memang sah mau try kayak